Indira tukata siaku semagara Utamburukitie moko iguru liao Umana ugashira gucokerera Nere munemendete vinya muingi Etawa Jehova munene wa ita Aria utongoragia matiotagwo Umana ugashira gucokerera Marieta jaka mbetaga Dickson Munene na arua tukuitite kuthikira igamba riria Honorable Kawira Mwangaza bari na running mate wawe barathitangi ni antu baking'ang'i kaigua gitwa Eronde kaigua gitwa Goliath na application eu itwetera turarise preliminary objection twauga mbere kesi ethikirwo koti ne batere kwamba kuona gutegera yona kethero ina pawe kuthikira kesi jeu na koti egwetekaniria na atu yaugete na powers cia kuthikira kesi jeu jonto maratasi jaikwa na ali ora ke IBC ina proper mechanisms ira chiomba gutuma muntu ura wonde otekuigwa ang'aniri ni maratasi jara jaikwa ni candidate ura cleared ena kanyaga gwita ku contest na IBC koti ikuregana na mantu jamba petitioners bararetete gamba riu na yauga kinya materials ira bokaria acio bago support bakiuga that Kawira Mwangaza na running mate we batena maratasi ja degree borirwe bioria gwatuika borwa mantu ja degree certificate ira Kawira Mwangaza aretere bauga bakuringa thimu na ara Sukuru University Kampala International University bauga bakuringa thimu na Pan Africa Christian University na berwa that Kawira Mwangaza atena maratasi lakini koti neraganire nabo na ekwalia against bo bakanya yauga bakareta mantu ja thimu ja kuringanira thimu watu kote na evidence ukeja kwira koti anga kuringira so and so thimu na ambira gukari ujo na ujo kwa watu evidence ira bakuretete iting'ani na itena any value ya gutuma bae waonda zira bakwenda na kesi yawe ikushindwa. No. Lakini ndienda kwenda King'ang'i raundi hii umekutana na yule mnoma ambaye analindwa kutoka binguni na hata katika nchi kavu. Kwa hivyo hauna bahati King'ang'i. Ukonzenia bwa kung'ana. Igamba riri umbikirite igamba ria mugwanja ndene koti iji. Oni ntitango ngingi ikweja gugwiteka magambene. Na igamba riri irio iji irio gacinda naryo. No ntukethira kuri muntu ungi King'ang'i arakirite bacemania no ndebene tungi Kawira Mwangaza ou no King'ang'i arakirite bacemania no ndebene lakini monka nandi tugacemania ndebene na no monka kana Kamiru kala gatathoma gakathoma no monka sibitari cietu cikona ndawa no monka na betu bakandikwa na tena njirengi intareki kenda Amiru bumare karukire twire King'ang'i pio box kionyo kabisa dietu enelea Jesu na mwathani agatumbanira kwa utuliza baba wetu tutina thina na ugukira kabisa na ukugwa na kira gitumite tureta kotini ni ugwa na nandi tukumenya wi mugwa umwe na tweta gushinda rukiri mapema tariki kenda katika jina la Yesu. Koti itikiria thirikari nturi na Kawira Mwangaza no lazima twitikiruikia maratasi yetu for clearance nikenda tumba wita ithurano ne bibio King'ang'i ndi uratumaira to mercenaries yetu angwacha yani mercenaries ni antu bari nothing to die for ingani fire kana rore ya watu mbatia kwetho tena people die for patriots die for a cause mercenaries are only paid na guthuika bomba kura wa during the war kaba matuka nondu they have nothing to defend kana kura ilo so bado King'ang'i na ndo ndo atumerete na nebu ororo na ntende leo kura I am getting paint untumaira antu tutumaira antu bo tusumbura batira tu batekwa funding karama bateko dhidhia is the most benefit thing that I feel kidaka kene wono tuditanga tuele watu mebitu kwa lakini wono ntu we mukurongwa wono ntu ukari ya mukuru ora eitara wero okura au kinya miaka 70 na raitia na ina ng'ombe inyinge na eno kia bokurie tema urathithacia aua thenja ng'ombe kathenjwa akarea tema kakuota
ibo kari ya muguroro ngo thenja ithie ng'ombe no ntwa kuria tema nonto ketha buyo we muguro mwega kawa akaurirwe tema akaria turenda mere kuyaniria na we no ndo so kango kuromba tafadhali uwe kwa dhano kuendelea kuongoza Meru no tunodhinitia na ba Meru baba ingi ba profesa meme wabegire mamba barora wa stress ba mheshimiwa leti mwiradi ya murungu ba mahme boya wa mwikire mamba na stress mwana wetu munya wa kaya niri hao na mambe ya maingi muno metheko te mura stress mamba ngwamba ya maingi muno ya kuma miaka hiyo onde na nyano kuminya familia kuwethera bamwe ba witnesses antino wanjua so dai burangu kwira tafadhali reka na batu wana ntuba Meru ba mwenu bakwenda kuhanga bana tutrimane ndebene antu ba mwe tumenye kwathani o twangudane maungo na maungo na maungo right so tafadhali heshimu watu wa Meru kedwe ankwendo kwira ndigiri itu kwaredia techo china nyama na saindi bia maana saindi brother ida ndigirira wonete wore wa abandi no ndunyakerio kya kuinterpret cheria nkono kwa abandi we kumene birugode kinyete Meru to the next level na naomba gode nyao ete ya uma ko utafadhali ndeka ba twito kwendo transforming nande ndokura rairi nyando abatena ndigiri na baba tathoma neshima no ndiba kuthura no ndunyandigirira to na chonde ne Meru 5% ya population ya Meru kunyandu aigo kwenda bae weshima na nonto nibo ene Meru bakaritaherwa ngwe so kwethe Murungu na atethirio ciarwa nje nene wa abawona bisi warirwa bisi kana wikwa bonding te your license e kuruma na bankia na barabangi no kubathara ko utafadhali tuthithie system ira ciatuma kithomo kitia Meru mwana ko muntu family utekuiweza no kuiweza then equal opportunity nikenda tumba ukuria Meru na ko utafadhali kambwe andobeto bonde supporters baba kwa bamithika specifically toiga maratasi ruju kango buromba kuonia king'ang'i katumwania tumeire na wingiro yo utusapoti tuthirie safari tuamberie kampani ka safari tuthirie bwega nikenda king'ang'i tumbo mwania milele na milele.